kimwe mu bijyana n'intambara ni urupfu, ndetse iyo ugize amahirwe Imana ikaba itarakugeraho ngo iguhamagare, hari ubwo intambara igusiga wisanze mu mirongo y'abanzi ndetse ukaba wafatwa ugashyirwa mu nzu y'imbohe. Abasirikare b'Abanyamerika bafatirwaga mu ntambara ya Vietnam ngo bafungwaga nabi, hamwe mu hafungirwaga harimo ahitwa Sonitay. Sonitay aha hari ikuzimu, ni igihe no mu zindi. Nyuma y'aho ubutasi bwa Amerika buvumburiye ko haba hari abasirikare bagera kuri 80 bahafungiye, aba batekereje uburyo bazajya kubabohoza. Iki gikorwa cyaje kwitwa Operation Ivory Coast. Iki ni nacyo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi mu kiganiro Umurage n'Amateka. Iryo jwi uri kumva ni irya Jado Dukuze. Urakoze gukomeza kudutega amatwi. Bimwe mu bisigisigi byo mu ntambara ya kabiri y'isi kwari ukuvuka kw'ibitekerezo bibiri bihabanye mu myumvire ndetse no mu bikorwa, communism na capitalism. Abari abakunzi b'ejo hashize bahindutse abanzi. Uburusiya na Amerika byari byarisanze bifite umwanzi umwe mu ntambara ya kabiri y'isi, maze byishyira hamwe mu kurwanya Umudage. Nyuma yo gutsinda Hitler, icyari gisigaye no kwimakaza ingengabitekerezo y'ibi bihugu byombi mu duce bari barigaruriye i Burayi no muri Aziya. Ibi byaje kuvamo amakimbirane, yaje kubyara intambara y'ubutita, Cold War, Guerre Froide, hagati y'Abanyamerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, cyangwa se Abarusiya tubyoroheje. Iyi yari intambara nzira amasasu hagati y'ibihugu byombi, aho byarebanaga y'urusamagwe, cyane ko ingwe ngo isigaye igira meza. Nubwo nta ntambara Abarusiya n'Abanyamerika barwanye ku mugaragaro, aba bagiye bahurira muri nyinshi. Zimwe muri zo harimo intambara ya Korea twagarutseho, intambara z'Abarabu ndetse na Israel. Aha kandi hakabamo n'intambara ya Vietnam. Muri Vietnam, Amerika yarishyigikiye Abafaransa bari baregaruriye igice cy'epfo cya Vietnam, yaje kwisanga mu ntambara nyuma y'Abafaransa bakuriyemo akabo karenge, maze Abanyamerika bagasigara barwana n'igice cya ruguru cya Vietnam, cyo cyari gishyigikiwe n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya mu rwego rwo kwimakaza ingengabitekerezo ya communism. Iyi ntambara yabereye mu bihugu bya Vietnam, Laos na Cambodia kuva ku itariki ya mbere Ugushyingo 1955 irangira ku itariki ya 30 Mata 1975. Yari imyaka 20 y'intambara y'amaraso yarangiranye n'intsinzi ya Vietnam ya ruguru, ari nako Abanyamerika bazinga utwabo banahatakarije abasirikare batagira uko bangana, dore ko bapfuje bagera kuri 58 na 220. Ku rundi ruhande, Abanyavietnam bo bahasize ubuzima barengaga miliyoni 3, ariko ntacyo byari bibabwiye. Iyi ntambara ya Vietnam ntabwo rero turi bugarukaho uyu munsi, ahubwo none turi bwitse kuri bimwe mu byayiranze, harimo igikorwa cyo kubohoza imbohe z'Abanyamerika zari zarafatiwe muri iyi ntambara. Gusa mbere yo kubabwira iby'izi mbohe, reka tukubwire uko Amerika yisanze mu ntambara ya Vietnam. Kuva mu mwaka wa 1850, igihugu cy'Ubufaransa kigarurira uduce turi hagati y'Ubuhinde ndetse n'amajyepfo y'Ubushinwa. Utu twaje gutazirwa Indochine. Utu duce twarimo ibihugu nka Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand ndetse na Vietnam. Aba bakoloni bashya babanje guhangana n'abaturage baho bo mu bwoko bw'Abachan Vuong, Pafan Ding Pung. Kugeza mu mwaka wa 1888, ibice kuri ubu byaba ibihugu bya Cambodia na Vietnam byari mu maboko y'Abafaransa, niko gutangira gukolonizwa n'iki gihugu. Imitwe myinshi yatangiye kuhavuka nkuko byari bimeze mu bihugu byinshi byangaga abakoloni. Gusa uw'ingenzi wari uhari wari wa Indochinese Community Party. Uyu waje no gutizwa umurindi n'Abanyamerika ndetse n'Abashinwa mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi mu rwego rwo kurwanya Abayapani. Mu mwaka wa 1940 mu ntambara ya kabiri y'isi, Ubufaransa bwaje gutsindwa n'Ubudage. Mu kwa cyenda kwa 1940, Ubuyapani bwahise bwigarurira Indochine, maze Ubufaransa bwivuganya n'Ubuyapani, ari nako bukomeza kuyobora tumwe mu duce twaho, nubwo icyemezo cya nyuma cyafatwaga n'ubutegetsi bw'i Tokyo bwari bwarifatanyije n'Abadage mu ntambara. Ibintu byaje gukomeza gutyo, gusa haza kuza undi mutwe muri Vietnam wa Viet Minh watangiye kurwanya Abafaransa ndetse n'Abayapani bari barigarurira igihugu cyabo. Uyu mutwe wakomeje guterwa inkunga n'Abanyamerika ndetse n'Abashinwa bari mu ntambara n'Ubuyapani mu gace k'inyanja ya Pacific. Uko iminsi yagendaga ishyira nyuma y'intambara, niko Ubuyapani bwagendaga bwirukana Abafaransa muri Vietnam ndetse binarangira bo yigaruriye. Intambara y'isi ariko yaje gusozwa ku ntsinzi y'Abanyamerika n'Abarusiya bahigitse Abayapani n'Abadage. Aba baje guhuriza hamwe ku gace ka Indochine kagizwe n'ibihugu twavuze haruguru, bongera kugasubiza Ubufaransa. Iki gihugu ariko kuko nta basirikare benshi cyari gifite, cyane ko Hitler yatari yarabarebeye izuba, byabaye ngombwa ko cyitabaza ingabo z'Ubwongereza zaje kujya mu majyepfo ya Vietnam, mu gihe z'Ubushinwa nazo zitabajwe zikajya mu majyaruguru. Nyuma yo gufasha Abafaransa umwaka umwe, ingabo z'Abongereza zaje kuva muri Vietnam mu mwaka wa 1946, ari nako basiga Abafaransa mu maso ya rubamba mu ba Vietnam bashakaga ubwigenge. Ibi byaje gukurikirwa n'intambara ya kinyeshyamba guerrilla yatangiwe na rya shyaka rya Viet Minh
ndetse rishobora kwigarurira igice cya ruguru cya Vietnam. Mu kwezi kwa mbere kw'igihumbi 1950 leta y'Ubushinwa ndetse na leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti zemeje ku mugaragaro ko igihugu cya Vietnam kizwi ari igifite umurwa mukuru wa Hanoi, kikaba cyari igice cya ruguru cyari cyarigaruwe n'Abavietmini. Ku rundi ruhande, Abongereza n'Abanyamerika batangaje ko Vietnam izwi ari iy'epfo yari mu maboko y'Abafaransa. Amakimbirane yaratangiye, Abarusiya n'Abashinwa batangira gufasha bigaragara igisirikare cya Vietnam ya ruguru, ari nako bitera ikikanga Abafaransa. Abanyamerika baratabaye byihuse, niko guha Ubufaransa ubufasha kuko batekereza ko igice cya ruguru nikiramuka gitsinze biriya bivuze ko Urusiya n'ingengabitekerezo yabwo ya komunizmu iri bube isakaye muri Vietnam yose. Ibi ntibyari kwemerwa i Washington. Ku ntango, leta ya Amerika yahise itanga miliyari y'amadolari y'ubufasha ku Bafaransa, ari nako bagenera imbunda nk'ibihumbi 300. Nyuma amasezerano atari make ariko, Abafaransa kera kabaye baje gusanga ntacyo barwanira, ari nako bemera kuva muri Vietnam bakitahira i Paris. Ibi ariko Abanyamerika ntabwo babikozwaga, maze bahita baza muri Vietnam kubasimbura. Igice cya ruguru nticyashakaga guhara, intambara yatangiye ubwo. Gusa iyi twabwiye ko atari turaje ishinga kuri uyu munsi mu kiganiro Umurage n'Amateka, cyane ko twe turi bwibande ku gikorwa cyo kubohora imfungwa z'intambara z'Abanyamerika zari zifungiye muri gereza mbi ya Son Tay ni muri Vietnam. Iyi gereza ikaba yaragereranywaga na Gihonomu. Hari mu myaka ya nyuma y'intambara, gutekereza iki gikorwa byatangiranye na tariki ya 9 Gicurasi 1970. Indege imwe y'intambara ya Amerika yatangiye gufata amafoto hafi y'inyubako ya Son Tay kuva mu mwaka w'1968. Iyi nyubako yari yaragiye ikekwaho kuba gereza ya gisirikare, kandi ko ishobora kuba ifungiyemo abagera kuri 55, aho 6 muri bo ngo bari bakeneye ubufasha bwihutirwa. Nk'uko bigaragara kuri paji 111 y'igitabo cya John Galgos, The Son Tay Raid. Nyuma y'aho ibi biherewe umugisha, B.G. James Lee Allen wari umuyobozi wungirije mu bijyanye n'igenamigambi mu gisirikare kirwanira mu kirere cya Amerika, yaje guhura n'abandi basirikare muri Pentagon tariki 25 Gicurasi 1970, ari nako atangira kunoza umugambi wo kuzagarura abana mu rugo. Aba nyuma yo kwicarana baje gusanga gereza ya Son Tay yari irimo imfungwa za gisirikare 61. Uko kari uguhura kwa mbere. Uguhura kwa kabiri kwaje kuba nyuma y'amezi 3, hari tariki ya 8 z'ukwa 8 1970, ubwo umuyobozi mukuru muri Navy SEAL Thomas Muller yazaga kugishyira mu maboko y'abasirikare babiri, Mena na Simon, ari nako gahunda yose y'igikorwa yaje guhabwa akazina ka Operation Ivory Coast, Operation Cote d'Ivoire. Simon yaje gushaka abasirikare 103 bagombaga kwifashishwa muri misiyo. Aba ni nyuma yo kubaza abakoreranabushake bagera kuri 500 bakuwe muri batayo ya 6 n'iya 7 y'ingabo zidasanzwe za Amerika, American Special Forces. Aba bari biganjemo ingabo zirwanira mu kirere, babwiye ko bagiye gutegurirwa igikorwa kizafasha igihugu, ariko ko nta kiziyongera ku mushahara wabo basanzwe bafata. Imyitozo yaratangiye, nubwo abo batari bazi icyo bari kwitoreza. Ikiganiro n'Umurage n'Amateka. Uyu munsi twagarutse kuri Operation Ivory Coast, yaje kuba Operation Kingpin mu mpera. Cyari igikorwa cyo kubohoza abasirikare 61, abasirikare b'Abanyamerika bafungiye muri gereza ya Son Tay ni mu gihe cy'intambara ya Vietnam. Nyuma yo kwemera ngo ikirere kigomba kuba kimeze mu gihe cy'iki gikorwa, haje gushyirwaho amatariki cyagombaga kuberaho. Hagati ya tariki 18 na 25 Ukwakira, cyangwa se tariki 18 na 25 Gushyingo ni mu 1970 nyine. Imyitozo ya gisirikare yatangiye mu kwezi kwa 9, aho nyuma y'icyumweru aba batangiye no kujya bitoza nijoro. Kugeza ku itariki ya 6 z'ukwa 10, amasomo 170 yose yari amaze kwigwa, ndetse bigaragara ko abasore biteguriye igikorwa kugeza kuri uwo munsi batari bakabwiwe. Mu gihe ababiteguraga kwerekeza muri Vietnam mu matariki mu mpera z'ukwa 10 nk'uko byari byateguwe imbere, byarangiye byigijwe imbere, cyane ko icyo gihe perezida wa Amerika atari ari Washington, bityo akaba atarashoboraga kubiha umugisha. Igikorwa cyashyizwe mu kwezi kwa 11. Ibi ku ruhande rumwe ngo byagombaga kongerera igihe cy'imyitozo ku basore, gusa ku rundi ruhande byashoboraga gutuma igikorwa kimenyekana mbere y'uko kiba. Tariki ya 18 Ugushyingo nibwo itsinda ry'abasirikare bari Takehir ku cyicaro cya CIA muri Thailand bazaga kubwirwa amakuru y'uko Perezida Nixon yahaye umugisha igikorwa, kandi ko igikorwa nyamukuru ari ukubohora abasirikare b'Abanyamerika bari bafungiye muri gereza ya Son Tay. Mu basirikare badasanzwe 100 bari bamaze igihe bitoza baranajyanywe i Takehir, haje gutoranywamo 56 bonyine ngo bari bajya mu gikorwa. Mu gihe bari bategereje kwerekeza mu Vieti, baje kubona ubundi bufasha burenzeho bwagombaga gutuma bahangana neza n'ingabo z'aba Vietcong. Indege 28 nizo zari zashyizwe muri iki gikorwa. Ku ntango hari hateganyijwe ko byakorwa tariki 21 Ugushyingo, gusa ubumenyi bw'ikirere
bwerekana ko hashobora kuzagwa imvura irimo inkuba nyinshi. Umuyobozi wa misiyo yaje ahubwo gupanga uburyo iki gikorwa cyaba mbere h'amasaha 24. Amasaha 72 imbere y'iki gikorwa, Colonel Simon yaje kohereza akajugujugu bwa nyuma ngo zijye kwiga ko gace neza bareba niba nta cyahindutse. Iyi kajugujugu yarimo abasirikare 6 yaje kugera impande ya gereza yiga ku mutekano wayo irangije yisubirirayo. Aba bakomando 56 baje gushyirwa mu matsinda 3. Itsinda rya mbere ryari riyobowe na Captain Meadows ryaje kwita Blue Boy. Iri ryari rigizwe n'abakomando 14 bagombaga kururukira neza iruhande rwa gereza. Aba nibo bagombaga gukora igikorwa nyirizina. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe n'abakomando 22 bayobowe na Colonel Simons bakiyita ikibabi cy'icyatsi Green Leaf. Aba bakaba baragombaga gutabara aba ba mbere mu gihe bibaye ngombwa. Itsinda rya gatatu ryo ryarimo abakomando 20 rikita Red Wine cyangwa vinyi itukura. Aba bagombaga kurinda umutekano wo hanze ya gereza, bakaba banahangana n'igisirikare cya Vietnam mu gihe gishatse gusatira abegereye gereza. Ku isene z'ijoro za tariki 20 Ugushyingo mu mwaka w'1970 nibwo indege ya mbere yari ihagurutse muri Thailand, maze ingenzi zayo zigenda ziyikurikira nubwo ari zagize utubazo duto mu guhaguruka. Izi zaje guca ku mupaka wa Laos, icyerekezo yari Vietnam kuri gereza ya Sontai. Izi ndege zose zagiye zigerageza kunyura mu misozi ngo zihunge radari zo muri Vietnam ya ruguru. Gusa zimwe na zimwe ntabwo byazoroheye kuko hari aho zisangaga ziri mu mboni za radari nubwo nta nimwe yigeze zitaho. Saa 8:18 za nijoro nibwo kode yavugiye mu ndege zose: Alpha, Alpha, Alpha. Igikorwa cyagombaga gutangira ubwo indege zagombaga kumanuka. Saa 8:19 indege yari irimo itsinda rya Blue Boy rishinzwe kubohora imbohe yari iguye muri gereza, gusiza kugwa nabi kubera gukingirizwa n'ibiti. Mu kugwa yaguye irasa buri kimwe cyari hafi. Umusirikare umwe mu bari barimo niwe waje gukomereka. Gusa itsinda ry'abatabazi ryakomeje gushakisha abanyamerika bene wabo baba bafungiye. Aba bagiye bafungura inzugi zose za gereza ndetse na kasho. Izi gereza basanze zera hose, nta numwe wabonetse. Ikiganiro n'umurage n'amateka turacyakubwira kuri Operation Ivory Coast, igikorwa cya gisirikare cyo kubohora imbohe z'abanyamerika zari muri gereza ya Sontai muri Vietnam. Mu gihe ikipe ya Blue Boy yarimo igerageza gushaka imbohe, itsinda rya kabiri rya Green Leaf ryagombaga gutabara Blue Boy igihe bibaye ngombwa. Ryo ryisanze ryayobye nyuma yo kwitiranya gereza bakayitiranya n'ikigo cy'amashuri cyari nko muri metero 500. Kugera muri iki kigo aba bakirirwa urufaya rw'amasasu dore ko iki cyarimo abasirikare ba Vietnam. Iri tsinda ariko ryari riyobowe na Colonel Simon ryahise ryirwanaho ndetse zimviye zihita zishwe umusubirizo. Abari hagati y'ijana na 200 bahasiga ubuzima, mu gihe ku ruhande rw'abanyamerika nta numwe wigeze anakomereka. Muri rusange igikorwa kuri gereza ya Sontai cyamaze iminota 27 gusa, ariko nta mfungwa n'imwe bahasanze. Wari uyoboye misiyo Captain Meadows yahise ajya ku cyombo niko kurangurura ati negative items, nta na kimwe tuhasanze. Mu minota 30 ya misiyo bari bihaye bakoresheje 27 nk'uko twabivuze. Abasirikare barenga 200 b'aba Vietnam barishwe, mu gihe abanyamerika 2 aribo bakomeretse. Icyari gisigaye no gukorera indege bagasubira muri Thailand. Indege zaratunganyijwe. Saa 8:37 iya mbere irahaguruka, izindi zigenda zikurikiraho. Aho zari zisubiranye y'inkuru mbi n'inziza. Byari byiza ku ruhande rumwe kuko igikorwa cyari cyagenze neza ukurikije ko bari babiteguye, cyane ko nta n'umunyamerika wahasigaye. Gusa ku rundi ruhande cyari kibi kuko nta mbohe batahanye. Abagombaga gushinjwa ibi cyari ikigo cy'ubutasi cya Amerika, CIA. Numurage n'amateka ukomeje gukurikirana. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo watwandikira kuri jadkuze@gmail.com. Ku isaha saa 9:15 ikipe yose yararangije kuva mu kirere cya Vietnam ndetse igera muri Thailand ku isaha 10:28 za mu gitondo. Imwe mu ndege yari yarashweho yabanje guca muri Laos ndetse igera ku birindiro nyuma y'amasaha 3, izindi zose zahageze. Muri rusange iyi misiyo yagenze neza ukurikije uburyo yakozwemo, ariko nk'uko byagaragaye yerekanye imbaraga nke z'ubutasi za Amerika, cyane ko imbohe zari zagiye kubohozwa nta nimwe yabonywe. Muri make imfunga 65 zari muri Sontai zari zarahakuye amezi 4 mbere y'uko iki gikorwa kiba, tariki ya 14 z'ukwa karindwi 1970. Kuzihakura ngo ni nyuma y'uko basanze amariba yari ahegereye atangiye kuzana umwuzure ndetse no mu rwego rwo kwirinda kwigereza yarengerwa. Ibi byatumye bimurira imfunga mu birometero 24
aho abagororwa biruhukije kuko bumvaga bajyanwa ahantu heza ngo gereza ntawayikundaga. Aba ariko ntibamenye ko byatumye badatabarwa. Aya makuru yose yari yarihije CIA. Mu by'ukuri muri Amerika hari abantu bamwe mu gisirikare bari bafite amakuru ko izi mbohe zimuwe. Gusa ikibazo cyaje kuba ko iki gikorwa cyagizwe ibanga rikomeye, bituma abafite amakuru badahabwa umwanya wo kuyatanga. Amakuru y'uko imbohe zishobora kuba zarimuwe kera yageze ku bateguraga igikorwa amasaha yarenze, cyane ko byabaye ngombwa ko byigizwe imbere h'umunsi, bityo Pentagon ntiyabona umwanya wo kwibwira abari muri Taiwan ko abo bagiye kubohoza batakihabarizwa. Ku rundi ruhande ariko Pentagon ntabwo yari yizeye 100% kuko nta mfungwa zari zihari, cyane ko yari kigendera ku mafoto yahawe n'indege zari zabanje kujya muri iki gikorwa. Nyuma yo kutumvikana ndetse bikarangira nta musaruro, hakurikiye amagambo y'abantu banengaga ku bwinshi leta ya Amerika bibaza ku bushobozi bw'ubutasi bw'iki gihugu. Bamwe batekerezaga ko imfungwa zigiye gufatwa nabi ndetse hagahita hubakwa n'izindi gereza zifite uburinzi burenze ubw'iza mbere. Ibi ariko siko byagenze, ahubwo imfungwa zose za Amerika zaje guhurizwa hamwe, iz'abanyamerika bose ndetse n'iza Korea y'Epfo bashyirwa muri gereza imwe nini. Ibi ngo byongerere morali izi mbohe kuko guhura n'abandi banyamerika ngo byarabashimishije cyane. Ikindi cyabashimishije ni uburyo ngo hari haratekerejwe kuza kubabohoza. Bamwe mu batanze ubuhamya nyuma yo gusubizwa muri Amerika ubwo intambara yari isojwe bavuze ko ibijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibindi bikorwa by'ibanze baje kubyongererwa ku bwinshi nyuma y'iki gikorwa, ndetse ko batongeye gutotezwa nk'uko byari bimeze ubwo babaga bafungiye muri za kasho za kure. Minisiteri y'Ingabo muri Amerika yatangiye iperereza ishakisha niba hari umuntu waba waratanze amakuru y'iyi operasiyo ahari bigatuma imbohe zimurwa, gusa baza gusanga amakuru atarigeze amenyekana. Iki gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Ivory Coast cyangwa Kingpin kiri mu byateye imbaraga ibindi bikorwa bya gisirikare byo kubohoza imfungwa byagiye bikurikira, harimo igitero cy'inkuba cya Entebbe ndetse na Operation Eagle Claw. Uku kubohoza imbohe kwa Sonitay kugeza ubu gufatwa nk'urugero rwiza ko ikipe ishyize hamwe ndetse imyiteguro yagenze neza nta kidashoboka gukorwa, nubwo amahirwe yaba ari hafi ya ntayo. By'umwihariko ibi byagize ingaruka nziza ku mfungwa zo mu majyaruguru ya Vietnam kuko byatumye batongera kwiheba ukundi, ko nubwo baba bari mu mwijima gute igihugu cyabo abasirikare bagenzi babo bakibibuka kandi ko bakora n'ibidashoboka ngo babagarure mu rugo. Reka tugushimire wowe wahisemo kudutiza yawe uyu munsi.